Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naurnong man ang timurang tayo, tatang. Sapay awan oras kong aglaba. Ay, ken mabalin mo tamang tangdan ka iti mangilaba anak ko. At damit ti kwartam. Di ba katasya ngay nga ta? Ada nga ta di ta balay da, tatang. Ay, jak sigurado. Ay, mabalin na tangdanam na jay. Iti kas jay nga edad na. Kit nagagitmat piman ngaglaba. Kasaritam tuman, tatang. Ay, nawaw. Si kalatan ati makisarita ken kuana. Tapno amom ti ibagbagam anak ko. Orayan yung nga rotin pa-deliver ko amakan. No kasta, nagpa-deliver ka man ay. When tapno saanan ang masapol nga agluto tayo pay laeng. Amo yung nga awan ti oras kong agtrabaho. Tanagado ti pa ka kumikumak. No adat yung may ag-deliver, rumor kayo adagos. Awan ka di ti aramidan yung itanana? Awan mo't day balasang kaw. Adda ka di iparamid mo. Mabalan ka di at ang danan kayong aglaba. Naurnong ngaminan timurang mi, katawan oras kong aglaba. Mabalin lata mo. Di kayat ko kat mano-mano a panaglaba. Ay won, mabalin. Nairwamak mo't di iti mano-mano a panaglaba. Agkuyog tangarudan, ta isurok ti aramidam. Sumaruno akto, madam. Pakanagpay dagiti taraken ko. Ay nawaw, agawa ama, tama nga masapa man ang titudo na. Won, madam. Sumaruno akto adagos. Apaman amalpas ti aramida. Si kamad ti lumabas, nanang. Mayat ti isam yo Madlaw anaragsak kayo. Sa dino ti papanan nyo aya. Iti ayan tibak ng akalugaran tayo, anak ko. Na, apay, anya ti aramidan nyo ijay. Agpalaba ka, no? Ni, itaman pay. Imay ijay balay, iti agsapa, anak ko. Adamanon ti pakilabak. Isumat lagayam anaragsak kayo. Wen tabak nang ti agpalaba. Sigurado nga itad na ti husto atangdan ko, anak ko. At damot laengen ti igatang ko kadagiti masapsapul ko. Bareng ananang, narigat matlaang ti trabaho ngaglaba. Wen, makabannog matlaeng, ngamaanusan. Pagyamanan kit di ta iti kastoy nga edad ko, ket addalat tamot ti agpalaba kanyak. Sige nga rod, nanang, agpatuloy kayon, tapno saan kayo amataktak. Agan-anad kayo ijay, Ninanang matyilim mabas bakit? Sa dino ka no ti papanan na? Mapan ka no makilaba. Ay nawaw, kabailan na pa ayatagla ba? Ni nanang pa'y ti ko namlakay. Itikas dyan nga edad na? Asino ka no ayati agpalabakan ko na bakit? Tibak ng akalugaran tayo. No dagitibak ng akalugaran tayo. Sigurado nga dati washing machine da. Saan amarigatan ni nanang nga agalgal? Day talaang mangibalnaw kan mangispin ti aramidan na. Nalakamot kit di maadal da kita bakit? Saan mata komplikado? Uray saan makabasa ni nanang? Saan amarigatan? Basta isuro dalakit di kan ko na. Nasayaat mo, tay may kayo adagos. Itay pa'y nga ororayon kayo. Ayan ti malabaan. Makita yo, dagita amurang. Dagita tilabaan yo. Day talaang, ma'am. Ada pa'y ti inayon ko a karpet kan kortina. Irwar ko, inton madamdama. Sige. Igalgal yo na sayat dagita
Kayat ko tinadalos at trabaho, taadumat ti danom. Wan ma'am, di kay madanagan. Panawan kayo pa nga rod, tairwar ko ti malabaan. Rugyan nyo matan ti manggalgal, ta isupay ti malpasyo. Mano-mano ba't ti panaglaban ni Tasya, anak ka? Ada ka di reklamo yo, tatang? Ay, nawaw. Handa mo ti washing machine, anak ko. Apaya di mo impausar ken ko, ana. Mano-mano tinagtulagan mi, tatang. Na, hindi ka lang masyanan ni Tidayjay abakad. Ni tatang mat, ada mo may tadatangdan na. Anya ko mati pakakonsensya ak no bilang kat matangdanan mat dayta. Wen, amok nga datitan mo a kwarta. Taado ti kwartam. Ngam itratom kumamat ana siya at di tao ah. Ken may sa tatang, saan na nga ammo ti agbasa dayta bakit? Kasano no ipausar ko ti washing machine ken spinner kat maperdi na laeng. Mabalin mat nga isurong. Saan mata komplikado dahi ta anak ko? Kita magat na eh. Nakadutim palabam. Ay natatang, pangaasi man tadidak reng-rengan. Bayan yo laeng ni Nana Tasya ang mga ramid kadagiti ipapaaramid ko kenkwana. Ado pa'y ti may deliver nga orders, iso adi kay manaktak dita. Dilata lang ti itad ko atangdan mo Nana Tasya. Nayunak iti duapak agatas. Nagadua dilata, Ma'am Elbe. Wen, no gatangam iti grocery store, nangina, magastusan ka. No itotal mo, sobra pa iti presyo dagita a groceries, ngam titangdan mo kuma. Ay uwan. Okay lang ang kanyak, ma'am. May mayat kit di atasaanan ang masapol nga agpasintro kami. Kukwa mo dagita, ikargam langan iti sako. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Nakasaysaya at kayo kanya. Mahawanan ti ado asa ko, isakom kit din dagita, taagawid ka matan. Nagawid mat kaya man ni Tasya. Itay-pay tatang, nalpas matan ti panaglabana. Kat, intan mo titangdan na. Ay nawaw, anya ti panagkitam kanyak tatang, nalpasan inted kon. Mano nga itinted mo? Kwa, Mano? nasurok ngam titangdan na kumay ti may isang aldaw tatang. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Nagatumot nga minti impalaba mi siya bakay. Awan ti pagdanagan yo, tabinayadak met ti serbisyo na. Uray adutin palabakken kwa na, nabayadan met. Saan alibre? Naimbag ngal daw mo, ray may anak ka. Kastamat ken kananang. Di kamot di magas dito'y balay idi kalman. Awan kayo mo nga main idilim mabasak. Ang mga nun na ira na alimabas ka idinapan ko sinukon dagiti ubing iti pagadalan, nanang. Kasta nga road anak ko. Ni, anya nga ita nakasupot nga imot yun. Dilata kan may sapak agatas para kadagiti apo ko. Ay nawaw, nagkapon dagita nanang. Iso ti inted tibak ng akalugaran tayaw, idi nagpalaba kanyak. Gatas kandilata titangdan nyo, nanang. Wen, ado ti inted na, iso nga okay laeng. Tanugatangan tayo dita sentro, manginaan tayo mutlaeng anak ko. Saan asinsinan dagito'y adilata. Dilata dagitibak ng dagito'y anak ko. Di mayat nga roon taadabas tuyo. Wen, ado ti inted na, iso nga ibingayak dagiti apo ko. Ay na, agyaman naklaunay nanang, tanalagip yu dagiti apo ko yung. Sige, panawan kayo biit ta ipapudot ko ti kape, nanang. Ay nawaw, nagado agatas kandilata bakit? Inyag ni nanang dagit na lakay, para kano kadagit ni apo ko na. Sapay dilata tibak ng titaduma. Ay, amok anangina ti kastoy adilata no magatang iti grocery store. Iso kano titangdan na ang naglaba lakay. Isumot lagayam Ado kano nga rod ti intad tinakitangdanan na. Iso anaragsak mat unay ni nanang, taadamot tan ti abasto na. Nang tadpay kadagiti apo ko na. Nagado bakit? Alam, mangiprito ka man kit di,
Tapno maramanan mat dagiti anak mo ti inyag ni Lola da. Nayunam tati daduma, balunan da ije pagadanan. Areglado bakit? Lukatak ti do alata. Iso ti ipritok. Wen, pamigat tayo, ken balon dagiti ubing. Nay, hapi ngay. Kasla sa balim at ti angot ti delata nga inted da kininanang. Na, buot na ta dagitoy. Wano talaga akastoy ti kargana? Ay, Remy bakit? Umay ka man? Apay ka di lakay. Basta umay ka! Adda ka di pare ko. Ay, kita ti karga ti delata nga inted da kininanang. Buot samot tanday ta. Ni, aywan nga, paiso. Ay, anyangay dagita ng isit. Kasla saan mat anormal. Ay, kita ang mantilatan lakay. Amangan mat no expired mat tanday ta. Mutoy mat lang ang tagatas. Takita at expiration date na. Expiration date. October 2024? Ni, uray da ito'y delata bakit? January 2025 mat. Tinaisurat nga expiration date na. Ay nawaw, kat no July 2025 itan lakay. Ay, nabayag mat gaya man ang nag-expire da kita. Ay na, di mon iluto lakay. Day takit din ti pangalaan tayo iti sakit. Ninanang ngay, ang mga nukin na namutan ti dadumay jay. Mapanak labiit iti ayan ni Nanang. Sapay saan nga amo ni Nanang dagita expiration date. Tadi na mat amo ti agbasa. Nanang! Nanang! Ay, apayan Remy, anak ko. Kaslabot at damang kamkamat kun ka. Kita man dagiti groceries nga inted tibak ng akalugaran tayo, idi pinaglabada kayo, Nanang. Adda iti silid ko, anak ko. Tilaeng gatas, tilinukatak. Ti dilata, indulin ko. Tapno adda abastok no matutudo. Ay nananang, di yun kaninda kita. Ay nawaw, apay kuma, sayang mat, nag-expired da kita nanang. Anya, agbubuutan ti dilata nga interview kada kami. Naimbaglaangan tanadlaw nila kay ko, iso asaan ko nga impakan kadagiti apo ko yung. No expired ti may sa produkto, delikado akanan nanang. Nang runakat nabayagan ang nag-expire, amangan no sakit ti maala tayo, no ipilit tayo akanan. Nay, pangipanam ka dagita groceries bakit? Isublik itinangalaan ni Nanang. No kasta, expired amin ti inted da kininanang? Wala kay, gaputa saan ang makabasa di bakit? Inikandakit din iti expired a groceries. Sus, nalabas mo ti kasta nga aramid dagi jay. Dayta nga rod lakay. Uray pobre tayo, kat saan tayo amang mangan iti agbubuot adilata. Ay, bak nang damay. Ngam no apay akas tapay laang ti aramidan da. No apay agundawayan da pay laang dagiti marigrigat akas kada tayo. Di da man la pinanunot a delikado day ta iti salon at tayo. Isublik dagiti expired adilata ken gatas nga intedyo ken ni Nanang ko, sir. Expired adilata ko nam. Wan, iso kanumot ti intedyo atangdan ni Nanang ko idi may naglaba. Ay, nawaw. Kunak ano kwarta ti inted ti anak ka? No kasta, di yu amo ti may papan iti day taabanag. Ay, saan, naneng? Ay, kita at man ti expired nga ibagbagam. Dagita, sir. Idi pa'y napalabas atawon nga expired. Aywan nga agpaisa. Naglukon da nga elve. Dakita mo't nagitila ako na ang nag-expire. Iso nga umay ko isubli, sir. Saan nga min nga amo ni Nanang ko ti agbasa? No saan pa'y anangtad kadagiti apo ko na, di mi maamuan nga expired mat gaya man ti kankanan na. Naragsak launay ni Nanang ko. Tamakaraman kami iti dilata dagiti baknang ngem expired mat gayam ti intedyo. Ay na, pasensya kayon Remy balasan ko. Diyan ka mo da ita. Ay, so katagdag kita dilata iti kwarta.
Tapno at dati kasukat ti bannog ni nanang yaw nga imbay naglaba. Ay nawaw, apay nga adda dagitoy adilata dito'y salas, tatang. Insubli ni Remy itay. Ay nawaw, Apay mo't nga inikam jay bakit iti expired adilata. Dagitila akom na ita nag-expire saan ka de? Tatang. Ay na, di ka lang mabuteng no makarma ka iti kastangar aramidam. Kaputa saan na makabasa jay bakit? Gundawayam kitten. Kasanunukin na nagita, kahit iso ti pagsakitan na. Ay, si kantumit lang ti mapabasol. Di ko nada, mabalin ka nupay dagita ora expired. Anya ang mabalin pa'y, kad no nabayagan na nag-expire na kita, LV. Si Kantupay, di mo kaya ti mga niti expired. Oh, kita ag negosyo ka, ngem kasta ti aramid mo. Inuulit mo man ang tinaramid mo iti bakit babaunan tayo iti. Itapay laang agbutang ka na nako. Saan abay may sa ti aldaw? Ay, daytoy laang man ang ti order. Kasano dayto yan? Man-mano laang ang ti gumatgatang kanyak. Apay, anyat mapaspasabak. Man-mano laang ang ti agur order kanyak, tatang. Kitaan niyo kat ado pa'y tilakok di ta istante. Kahit, dagiti ngay sigo na customer mo. Adan samot ten sa bali a supplier da. Sana na siyak ti pagur-orderan da. Kasta talaga ti biyag. Sana ka na yun, katswerte ka. Kasano nga taday tan tatang. Adaman ang sumangpat into no may alawas kat saan pa'y anaibos tilakok. Dahil tati magbagakanak ka. Saan na mabindisyonan ti negosyo no ad dati badbad dekam apada matao. Diya ko na mo ti aramidag tatang. Pangalaak ngayon iti kwarta no awan ti agorder kanyak. Iso nga ita, agpanunot ka na imbag. Di mo gundawayan dagiti marigrigat a kalugaran. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao, tapno bindisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada ka ditya mo mamabali na pagpapukisan dito'y lugar tayo, Mario Lakay. Tay ko maasideg. Masadutak namin ngagpasentro. Asinaw tagpapukis, jelly pa kahit. Siyak tani at idugmat una yan ti buok ko. Jak sigurado no agpukpukis pa lang ni Loida. Asino aloyda? Ti anak ni Nana Rosingay. Wan, malagip kon. Amom ti balada. Jay adalang ka iti arubayan na. Husto ka di Lakay. Uy, tayo yelo abalay dito si ti clinic. Sige, mapanak iti ayan na inton madamdama. Aglaba akpay tani, naurnong man ang tilalabaan. Naimbag nga aldaw yun, nana. Kasta kang kabalasang ko. Itay kan sapay, mat. Ay, itay pay nana. Ay, pasensya kan Madama nga min tilutok iti kusina. Iso ajak nanggag adagos ti pukaw mau. Anya nga min ti masapul mau basang.
Ada ka no agpukpukis dito'y, nana? Ay, wan! Ni Loida, ngam ada na panan na. Anya nga oras di pa nagsubli na, nana? Sigurado amalaman nga gawid day jay. Ada nga min seminar day jay sintro ita. Kasta ka di? Agsubli ak tulaangan nintun malam, nana. Ay, wan, balasang kaw. No siyak, jak magamin amaw ti agpukais. Ay, okay lang, nana. Maanusak mo ti agsubli? Asino na yung bisita? Tayaw ba kahit? Ti dayaw nga gababang di tabalay da kagawad Norman lakay. Tsak amo tinagan na. Anyak anaw ti masapol na. Di Luida lakay. Nagpapukis ko makanaw. Nga madama na pananti anak na. Ay, sayang, Mike. Kakaisuna nga na customer ti anak ta. Agsublinto ka no inton malam lakay. Ay, kit nasayaan nga ron ano kasta. Isupay mo't na jay Wen nga rod lakay. Mala, agtugaw ka nga ron ta. Mangidasarak iti kanentan bakal. Anya nga minon jay bagam kanyak, nanang? At damang sapsapul kang kaitay. Ay, nawaw. Asino, nanang? Awan mo ti amok nga utang ka. Binayadak mo't amin, idi na palabas sa lawas. Ay, saan nga utang ti makagapo? Ada ko magpapukis kang ka. Sino mo't, nanang? Jak amo tinagan na. Ngamtay dayo nga agab-abang di tabalay da kagawad Norman. Ay kaimbagayo kuma nga agawid ak ita amalam. Wen, iso timbagak kang kuana. Urayam tama nga no pa umay matinday jay. Agrobwata kon lakay. Simangpat nga tamat lang ti pagpapukisam. Simangpat mat siguro na. Di mo inala ti contact number na aya. Day tangarod tinalipatak. Anong saklangan ti mapan iti ayanda? Barang nagawid matan. Sige, agan-anad ka bakit? 10 inches lang ti paputod mo. Bagbagay mo latan at idog ti buok mo. Wen lakay, shoulder length ti mabati. Anday ta, nalpasan. Agure ka, sobra sama ti pinutid mo. Ay nawaw. Shoulder length kunam, saan ka di? Owen ngam kasla na nga tumatlaunay no kastoy manang. Awan ka di ti Sarminyo? Ay nawaw. Awan ka di ba nagtalak mo kanya? Madlaw mat ngamin nga to unay. Saan samat na shoulder length daytoy? Nagadulakit din ngay bagbagam. Tinapatag kat napukisan ka. Anya? Malagbayad ka kit din. Tay naramid kumatan ti kayat mo. Nagpartak pa'y ti pa nagpukis mo. Sigurado ka kadian nasurot ti pukis akayat ko? Ay na, awanin ti adu asao. Agbayad ka kit din. Tapno malpasan ti saritaan. Ay nawaw, ayan nga ti customer mawanak kaw. Nagawid ang tatang. Kunak may tapagkapiyam pa'y. Kumaa. Ngamjak magustuhan ti tono ti boses na itay tatang. Anyat napasama kaya. Nagadulakit din na request na. Amo na mo't. Awan pa'y nagatang ko asarmeng. Impalawag mo kumaan asaya at kankwana. May mayat nga milpiman da sarming. Tapno makita da no nasurot mo't lang ti pukis akayat da. Kaun mo, tatang. Impalawag ko anasayaat. Ngam agpatangkan mo't. Ay narigat ti kasta anak kaw. Aho. Makamumutin tatang. Ado mo siguro ti sarming day balay da. Narigat ti makiap-apay ti customer. Ko, nukas jay mo't lang ti customer tatang. Ay, uray awanan ti customer ko. Ay nawaw, apay kasta ti pukis mo bakit? Apay ka di lakay. Pangit mo. Nangatuon ay kan banking pay. Anya? Katwan mo, di mo nakita iti nagpapukisa maya. Kasano kat awan ka no ti sarming da? Nay, ada ayamat kasta. Pagpapukisan nga awan sarming na. Nakaungungat pa diyag pukpukis lakay. Oh, ato iti sarming. Agsarming ka tapno makitam ti inaramid na iti buok mo. Ay nawaw, apay nga kastoy.
Kunak tumot kan kabakit. Bangking nga agpaiso. Sapay, nangatula unay matiputad na. Imbagak mat a shoulder length. Agsubli ka iti ayanda, ta ipatarimaan mo. Kas laobing tinangpukis iti buhok mo. Da, apayakas na tipukis mo, basang. Adda ka diti anak yun, nana. Di mo ibaga, di Loida tinangpukis iti dayta. Isung agpaiso, nana. Idikal man ko mga umayak, nga marabiimat nga minan. Nan, agtalikod ka mambasang. Aday ta, nana. Ay, wow! Bangking malt! Talaga ang bangking, nana. Saan lang nga dayta? At idupay ti pinutad na. Shoulder length kunak. Ngam sa bali mat tinaramid na. Saan ang nasurot ti kayat ko? Diyak mat makita tawan ka no ti sarming ditoy. Hey! Naglukod day dya aloyda! Mabalin ka diya makasaritak, nana. Ipatarimaan ko kumakinkwana. Tanakababain mat kadagiti makakitkita. Kaslaubing tinangpukis iti buok ko. Kunada pa yan kanyak. Ay, siya pa'y rimuar manan. Saan gamin analpas ti seminar da? Iso nga intuloy da ita. Anong saklangan nga urayan, nana? Di bali tawan mo't napatag nga ramidag. Alang nga raw, sumrek ka, nagkapi ka pa'y. Ti customer mo ti anak ta ti bisita ang bakay. Imbay nagreklamaw lakay. Apay ka now. Saan ka nung kami na nasurot ti puki sa kayat na? Saan lang nga dayta? Bangking paypiman. Anya? Kunak tuma gumatang ni Loida iti nalawa asarmeng ngam di na magkayat. Kasalo ko mamapasamak na ita kat mayat mo tinaduma pinukisan na iday. Awan mo't nagreklamaw. Abangan mo nagkamalila ang lakay. Nabanbanog siguro iso akas jay. Uray naman naog, sana rason na ita, tapno kasta ti aramitin na. No di nakabalan ti agpukis na naman naog, edi kinasaritan ako mati customer na. Sa bagay, ada puntom lakay. Pang-asim tatarimaanam kumatibok ko. Ay nawaw, jak pa'y masango ita. Naa, kasanuak ngay mat. Kitam tinaramid mo iti buhok ko. Sana kastoy ti pukis sa kayat ko. Urayom laangan amawaya anak, tamapanak to iti balayong. As soon as possible kumamat-atan eh. Nakababain mat ti rumwar. Kasla pinagpraktisan lang ti buhok ko. Madlaw a bangking. Di ka madanagan? At dati amo ka solusyon para iti dayta abanag. Kaano nga rod at arimaanam? Kwa, numawaya anak ita alawas, mapanak iti ayan nyo. Siguradum lang Tani, mapainak arumwarga po iti naramid mo. Win ka de. Ay, makauray ka kadimay. Saan lang nga si ti customer ko? Itad mo nga rod ti Facebook ka number mo. Tapno na lakakalaang akuntakan. Ay, makapasar ba't na dya babae? Makalawasan nga agur-urayak iti message na. Ngam aging gaita, awan pa'y aksyon na. Kita ama, ang mga no nakablock kamutin kan ko na. Ay, wala niya. Kasano no imblock nakgaya man? Ipatas mo nga i-message no agsen pa lain. Wan man, awagak pa'y kitdi, tapno nalakla ka. Oy, tapno solusyonan na adagos ti naramid na itibuok mo. Wan lakay, saan mo't mabalin nga agul-uli magkaklaang? Dahito iti Facebook na. Ay nawa, unavailable on messenger ko na namatan lakay. Nay, amangan no im-block na kamutan bakal. Ay, saan mabalin Saan pa'y nasolbar ti parikot mi, in black na kit din? Ay, di na urayan mapunwanak, tamakita na ti birbirukan na. Anya dyan nadamag ko bakal. Impos mo ka numat ni Lloyd iti Facebook. Ay, wan, talaga nga impose ko Ay nawaw, apay mo. Wan tanagrigat mat kontak. Dualawasan nga agururayak lakay. No mapanak di tabalayda, kanayon ka numat nga awan. Ang mga no si kapay ti baliktadan na bakal. Ay, padasan na Isu ti adatraso na kanyak. Sa maysa,
Naparpartak ama aksyonan ti parikot no may post iti Facebook lakay. Agbain mat siguro no makita na anay post ti rupa na. Anya ti kunam bakit naipost iti Facebook ti anak ta. Wan lakay. Ay nawaw. Apay ngay. In-post ti customer na iday. Anya. Ay, kunak man no nasulbaran na niya parikot na. Lukas nang agsaludsudak. Ibaga na ang nasulbaran. Inulbudan na talaang lakay. Anya lakit di mo tan ti kas nang aramid na niya aloy da. Day tangarod lakay. Nakababain nga ta ti may post iti Facebook. Ado ti makababasa. Talaga nga awanan ba inday di babae? Basol mo malaang no apay anay post ti rupam iti Facebook. Ha? Nasayaat nga raw, tikas ta nga inaramid na. Kanunungan nyo pa ilang may. Kasano kumapiman ka imblock mo kano iti Facebook. Agraman cellphone number na. Kahit, husto nga raw, tikas di nga inaramid na. Okay lang ka di nga ibabain nak iti Facebook? Narigat ka kami na makunkontak. Nabandog siguro mo ta na mangururay iti aksyon mo Imbes nga agungag ka dita, agpanunot ka kit di iti wagas tapno masulbaran day ta parikot mau. Nuapay nga minakas di ti pukis mo Di mo insimpa mapiman ka nagbayad mait. Ay na, maruruda ka talaga. Rumuar ka dita, Jelly. Rumuar ka ta sangwin na. Nasaya at matay may kan dito'y balay. Ha? Imaya, takayat ko nga ipadelete ti in-post mo. Anya? I-delete mo ti post mo. Taado mo ten ti makibibiyang. Ado dagiti feeling attorney iti social media. No saan ka nga impost? Mapanunot mo nga tati umay dito'y balay? Ha? Siyempre, saan? No ipagarup mo alipatak lang ang tinapasamak, di ta ka nagkamali. Tarimaanam ti bangking apukis ko. Mano alawas nga ururayan ka? Ha? Saanan? Quit stand! Ay, nawaw. Umuna ti amin, sikat ti nagkamali. Di mo sinuro ti imbaga ka shoulder length. Tidakas na, bangking pa ti pukis ko. Kita mo? Oh, bangking, saan ka di? Masapul ang makargaan iti extension. Ay, lugi ak manananang. Agasam ngay, tain pa extension pa ilaang day jay adjeli ti buok na. Ay na, lumugi day tao. Hey, basol mo malaang Apay nga binakas dyan ti pukis na. Saan lang arudan anasurot ti shoulder length akayat na. Bangking pay. Katsan mo na naigagara day jay nanang? Ay na, naigagara man kansaan. Nalawag abasol mulat tanak kao. Ay, hapo, naggastusak lang arudan na ibabainak pa iti Facebook nanang. Nagreklamo ak nga tamat iti barangay hall. Taag multamot day jay a babae. Day tati di mo araramidan anak kao. Sika lang di may babaen kunakmanan. Pagadalam day ta anak kao. No adda customer mo nga agreklamaw, agpanunod ka adagos iti solusyon. Di mo orayan amay post pa ilaang ti panagrup-rupam iti Facebook. Sakbay nga gunay ka. Ay, nawaw! Kunada nga rudan, customer is always right. Isu ano adda parikot, urnusan adagos. Di mon orayan a maipos ka iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Langiduli na iti kaputi, lani bakag. Ay nawaw, anong ti kaputi kat matutudo lang nga roden, Berto. Rumwarak nga rod. Sa dino ti papanamaya, di ka mabuti nga rumwar. Kita ang signal number 3 tayo. Nagpigsa launa yan ti bagyo nga emong. Adda nga rod ti trabaho, may. Trabaho? Ay di ka man nag-aramid si ka. Sino ti mayat nagtrabaho? Kat kastoy mo ti tiyempo. Agkaratudo kan nagpigsapay angin. Sa may samaluman. Na, makapagtrabaho kami latta, oras to ti tiyempo, bakag. Agsardeng ka man si Kaberto. Maturog ka kit day no awan aramidam. Saan man natila pampanunuto mapapanan? Ni bakit met? Trabaho ti papanak, saan nga inuman? No di mo kayat nga ruwar ti kabarbaro a kaputi. Ano sa kuntoy daan? Ay nawaw. Naimbag abigat mo, wala ni anak ko. Kastamot kada kayo nanang. Ni Bertungay, Adda na panan ti anak yun nanang. ay nawaw. Sa dino tinapananday tao, kat matutudo lang arudan. Adda ka numot trabaho da nanang. Naa, asino miti mayat nga agtrabaho no kastoy laan. Nagpiksa titudo na. Jack amoy ti anak yun nanang. Impilit na ti kayat na. Amangan mo, no ada ti mapan na pakiinuman dita. Dayta ti Jack amo nanang. Makaamu matenday tao ah. Amo na anapiksa ni bagyong imong, rimwar pay laan. Inton madamdama, isunto ti mabirbiraw. Asino jay limbabas, anding anak ko. Kita man. Ni Berto, mat akalugaran tayo jay may sananang. Asino jay kadwana. Timat kumpari na. Ay nawaw. Sa dinumot nga tati papanandagita at tao, kat matutudo lang nga rudan. Namupay nanang. Deda mabutang iti todo. Ay na, bayan nyo idaan nanang. Biag damot dayta. Ngaminton madamdama, isudan to ti mabirbirok. Ay na, maturog tayo kit din nanang. Mayat ti turog no kastoy ti panawan. Sige, maturog akmat nga rudan. Awan mo't ti maaramid. Sa anak mo't amakarwar, ta nagpigsama nga rud ti todo na. Hello, Marilani. Nakaawag ka mat? At nakadila ko yung sardinas, Mari Anding. Ay na, naibus mo't tan, Mare. Anya nga itad na, Mare. Ay, jak amo ni nanang, Mare. Saan nga min anang lukat ta napigsa ti tudo? Amangan ko nak no agbubuot pa'y kitin dagiti lako na ijay. Day talaang amare. Masadutak tumot amapan mang sirip ta matutudo mat. Sapay na isinamat nga rot ti basit asari-sari store na. Ngalangarod, Mare. Sakto may gumatang, no kumapsot ti tudo na. Tinangag ko iti news kat pumanaw ka nun ti bagyo ton bigat ti agsapa. Barang amare, tanay, agbuot mat langan ti daddo maabado mi ditoy. Asino jay imawag, anding anak ka. Ni Marilani man nanang. Anya timbaga anakan ka, Sinaludsod na no adapay kano tilako yaw a sardinas. naibuusan ti sardinas. Adda ti dilata, ngamjak sigurado no nya ti adda. Jak kabisado. Masadutak met amapan manglukat tanay. Agtudtudo pay lang met. Okay lang day tananang. Manglukat kay to, inton awanan ti tudo. Kauwan ah. Aywan gayam. Inkandado yu kadi anaimbag ti istoryaw. Wan anak. Jak laang sigurado no agkurkuri ti CCTV jay. Agkorkori day jay nanang. Basta sankit di kumamay kat ti kuryente. Makita mo't kit di ti tawa ah. No adda ti agtakaw. Wana, ngam saan mat ngamin nga inuras ang mabantayan nyo nanang. Amangan ko nak no ira na dagiti agtatakaw ti agtakaw itata na pigsa ti tudo na. Bertaw! Bertaw! Saan pa simangpot ni Berto nanang? Ay nawaw! Rabi ay! Kaririing yu laang nanang. Agtugaw kayo pay.
No sa dino, ba't tinapananday ta tao Rabiin, ngam awampay anagawid. Ammo pa'y iti day di a tao, nanang. Hay na, apo day ta tao. Kasla sa mga pampanunot no maminsan. Naku nampay, nanang. Naturad arumwar kat signal number 3 tayon. Kasanulaangan no adadakas ama pasamak kinkwana dita. Asino ti parigatin na amang sapsapul kinkwana. At nakakon pa kayo. Ay nawaw, apay akas sa tilangam si ka, Berto. Nabasbasa ka pa imot. Eh, kasta talaga, bakit? Sa dino tinagapwam, alas 10 ni tirabi eh. Hindi talaang. Aday naramid me iti kumparek. Taag katawa ka pa'y laang nga kasta. Itay pa'y ngururayid na kaninanang. Apay ka no kaya? Na, agsaludsod ka pa'y laang dita. No apay, siyempre, madanagan mo't aninanang ken ka. Ngala, di kan agungot, bakit? Tinapatay kat si Mang Putakon. Un kayang, updated ko ken ka. Sangaribo reta. Nangalaam iti kwartam. Tangdan ko reta, bakit? Oh, ayan ni nanang. Ikak mo iti kwarta na, tapno saan anapulot ti ulo na kanya. Apay, di ka pala mariing dita, Berto. Awanan ti todo. Masakit ti ulo, bakit? Anyat ko nam? Masakit ti ulo ko na. Dayta, tiganabam. Nagturad ka nga minarimwar, kat ammom ang matutudo. Di mo pa ibaga, no sa dino tinapanami di kalman. Nasakit lang aruran ti ulo. Sermonan nakpalang mo. Ay, nawaw. Basol mo matlaan, no? Apay nasakit ta ulom. Awan nga min tidanggam asao. Adama panumugatagan, kumatang kanto man iti paracetamol. Inton madamdaman. Agdalusak pa'y matatanay. Kas makitam, nakarugrugit ti paraangan. Anyat aramidem, lani anak ko. Dalusak man ti paraangan, nanang. Naimbaglaan nga si Mardeng ti todo. Nasa pamitenday ta pa nagdalos mo, anak ko. Ang mga nubisi akton, inton madamdama. Kadyak ton masangot, agdalos nanang. Sa bagay makidi Agdalusak pa nga ron, nanang. Ituloy ta inton ti agsarita, inton awanan ti maaramid. Wen, siya kon ti agluto iti pamigatan tayo. Ni Birto ngay gayam. Nakaturog pa'y laang, nanang. Nasakit ka no ti ulo na. Kasanaw ka nabasbasa asimang pa idirabi Isupay manen ang may gatangan iti agas, nanang. Awan tumat ti denggen na asao. Naperdi mati kandado ti istoryo, nanang. Ay nawaw, naperde. Kasano ko maamapasamak dayta andeng. Kasla damat ng martilyo. Idi kita akti unag. Agkaiwaramot dagiti lakuyaw. Ay nawaw, apay ngay. Naglawag nga da nagtakaw, nanang. Anya, awan mo tinangag Uray siyak, nanang. Awan mo't laang nangag ko. Amangan ko nak no inranada idi napigsa ti angin kantudo na. Talaga asaan tay amangag no kwa, nanang. Ay na yan. Inranada mo tinagtakaw ita matutudaw. Wen ta saan tay piman amangag no napigsa ti tudo, nanang. Naglaingan, dagitang agtatakaw. Mala, di kay madanagan. Ta i-review ti CCTV inton madamdama, nanang. Da kayo ka di tinangyawid ka dagito'y, nanang? Ay nawaw, anya ta na isakaw lanay. Groceries, nanang. Ne, naggapuan dagita a groceries. Awang matinyaw awid ko. Ne, nukas nga rod, ni Berto tinangyawid ka dagito'y. Ang mga no dayto'y ti makagapo, no apay arimor idikalman, uray amunang agtudtudo. At dapay intod na akwartakat. Amangan ma no napan nagtaktakaw idikalman. Isu anarabyan anagawid. Day tamot laang ti atap ko, nanang. Pangalaan na kuma iti ado a groceries ken kwarta kat agtudtudo. Sigurado nga dakalukwan nga naramid dagita idikalman. Agsagana day ta at tao. Anyat kayat asawan dagito'y, Berto? Ha? Nang takawam ka dagito'y a groceries,
Wala ni bakit? Bagam ti pudno kanyak. Wano? Eh, Asino ti kadwam arimuar idikalman? Ken sa dino tinagtakawan nyo? ada ka din nagatang mga agas, bakit? Sa anak pa yan pa ni Gestor. Ti kayat ko ket sung batam ti saludsod ko. Anay ko. Ulawak, bakit? No di mo kayat nga ibaga, siyak ti mangduktal. Agsagana ka. At dalaang maamwak. Dakes ka at talaga kanyak. Gumatangak man, Mari Anding? Nasayat lang, antayin may kamarilanay. Apay ka di, Mare? Amum ka di, tinaramid nila kay mo? Anyat tinaramid na, Mare. Ay na, nagtakaw da ka ni Gilbert agayom na dito'y sari-sari store may mare. Naimbaglangan tasan ngayon bati ni nanang ti kwarta dito'y. Di mo ibaga a groceries ti tinakaw da, Mare? Husto ka, mare. Groceries ngagpaisaw ti tinakaw da. No kasta, dito istoryo gayam tinaggapuan tinakasako a grocery si Jay Balay. Sigurado da ita, mare. Idi awan siguro kwarta a makita da. Dagiti groceries ti insako da. Iso kita man, mare. Man-manula ang tinaka-display. Mangibabain day ta Berto. Gaputan na pigsa ti bagyoan ni Emong, inranada met tinapan nagtakaw. Naimbaglangan ta nagkuriti CCTV, mare. Kinasarita ko ni Kapitan. Mauray langan noan niya ti bagana. Aywan, mayat day ta, Mare. Aramidin nyo ti rumbang nga aramidin nyo. Tapno madusa dagiti agtatakaw. Mapan ka kano di barangay hall, kuna ni Kapitan, si Bertaw. Ay nawaw, apay ka na nang? Itugot mo laangan, ta inyawid mo a groceries kan kwarta at tinaktakaw yaw. Anya? Ado tinangireklamo kada kayaw. Reklamo? Saan ka de nga inranayo tinagtakaw, idinapik sa tito daw. Ay, awan amok ni tananang. Di ka makapagrason dita, ngamen, adda CCTV. Naaramid ko lang tikas dyan. Kaputa, madanagan may busan tayo iti abastaw. Nang runa pa'y kat napigsalaunay ni Bagyong Emong, bakit, nanang? Tairason mo pa'y laang ni Bagyong Emong? Tumakder ka dita, takadwa ang kaije barangay hall. Ang mga no sabali ti pagturungam. Pakibagkat mo't lang dagiti groceries nga nyawid mo. Tay sublim ka da Mari Anding. Mangibabain ka launa yan. Siya ka, unti mangitulod kingkuan na iji barangay hall, lanay. Agbati ka laangan diti balay. Sika, ti mga sikaso iti apu ko. Aday ta. Naisublimot lang ang timapukpukaw a groceries, nanang. Naimbag man, ta naisublida. Kapilitan, nanang. Saan mat amabalin adida isubli? Anya nga, itimbagan ni Kapitan. Saan lang ada tayo tinatakawan da Berto, nanang? Adu tayo. Tidaduma, kwarta ti tinakaw da katakwada. Di da pa yan kaya ti agpaariglo. Anyat ko nada ngay. May mayat ka no, maibalo dagiti agtatakaw, nanang. Aywan, may mayat maninday ta. May mayat, no may balod da. Tapno da pagnakman da. Wana, tapno mapadasan da mo, ti maibalod. No naturog dalaangan kadagiti babalay da, dinapig sa titudo. Di saan ko maamapasamak day ta. Kumusta nga nanang? Di umot kadwa ni Berto? Ay nawaw. Anya tinagsaritaan nyo ngay nanang? Amangan no maibalo din da Berto kenti kumpari na anak ko. Anya? Saan akayat dagiti natakawan ti agpaariglaw. Awan nga ruden ano kasta? Pagbaludan ti bagsak day ta Berto. Basol na mo lang Di na pinanunot ti anak yaw. Ang maya mo lang no padasin na ti maibalaw tapno ammo na ti rigat. Amangan kunak no isot pagnakman na. Agyamanak tayo may kahalani, bakit? Awanan. Awanan tinamnamam ang makaawid. Tulungan na ko ma. Agpakpakasi ka kada, Kapitan. Ibaga makaasit ti anak ta no may balodak. Awan ti maaramidak, no disidido da ng agkaso. Kasanulangan ti anak ta. Adamo trabahok. Kabalak mo siguro suportaran ti anak ta.
At damot kit din ni Nanang at tumulong. No kasta, o kailangan ka, may baludak bakit? Desisyon mo, ti agarami di ti kalukwan. No anyaman ti bunga na, ano sama? Ano sam asangwan, tay naramid mo mat ngamin. Di mo mababalaw dagiti tattao at tinakawan nyo, no pay balod da ka. Takas na kunak itayan, sika tinagbasol. Basol ni Bagyong Emong bakit? Nagsardeng ka man. Basol ni Bagyong Emong mat asasawam dita. Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutem pay nga umunano anya dagiti mabalin nga ibunga na. No amom apakadaksam, liklikamon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakasapsapa ka matlaunay lakay. Nasipngat pa'y nga agtrabaho kakit din. O, nabakit. Taado ti masibugan. Amom mo't analawa ti garden ta. Anong sampay laang lakay? Di ka matulungan nga agtrabaho. Tabi isiak mo ta makipurpurdiya. O, kilaang bakit. Maawatak mo ka. Di bali, ta may gatang mo lang iti masapsapol dito yung balay ti tangtang. Agyaman naklaunay alakay. Agluto kan to iti pamigatan sakpeng agtrabaho ka bakit. Mga anak to inton malpas ti sibug ko. Okay lakay. Ngala, agrubwat ako. Las ka na masapak kita. Tama nga no usarin ni pari pidring idano minto na alas 12. Sige. Saan mo't siguro ang malubat na pagsilaw mo? Na full charge tayo ito, bakit? Ay, umayak man. Panyak yan ako. Anya ti masapul yun, nanang? Umay ko lang itulaw to'y kamuti para kada kayaw. Ado ngamin ka tibagas ti kamuti amulak. Agyaman naklaunay, tanalagip na kami, nanang. Ay, una. Mayat day ta, no mailing ta. Ay, awan sa mo manon nila kay Mau. Nasapaan na pa ni Garden, nanang. Talagaan nagagay ti asawa manakaw. Nakunayo pa'y nanang. Kitno agsilaw day, dyan agtrabaho. Ay, sobra ti kinagagaan na. Ibagam nga ginanamay. Kasapulan ti bagi tayo ti inana. No ibagak nga agina na, ibaga na mo't asayang ti aldaw, nanang. Ay, una. Agam nariga no trabaho akan ayaw. Mga no isuday ta ti pagkaalaan na iti sakit na anak ko. Adakon pa niyang bakit? Kumusta mat dagiti mula talakay? Kasi ti sigod bakit? Naglalang to ti mula ta. Ngamin, may aywanan ang saya. Nasaya at mat angarod no kasta. Agina na ka pa, ta itimplaan kay ti kapem lakay. At damat ti kamote, isulangan ti kapem. Nay, nangalamin ti kamuti bakit? Awan mo ti mula ta kamuti. Inyeg ni nanang itay. Nakasta, may gani nanang idawana. Wen, sapsapulan na ka. Tibilin na, kat di mo kanuunay tagbanog. Agina na ka mat, uray sagpaminsan laeng. Sayang ti malpas ko mga trabaho bakit nakasta? Husto ni nanang lakay.
Masapul nga ginana tayo. Takasapulan mo ti bagi tayo ti inana. Malpas tulat ta ka di ti trabaho. Ala. Uwi na. Itimpla na nga ro din iti kapikbakay. Mabitla ang terwar ko ti kamote. Si ganti lumabas pare, Nardo. Dumugas ka ba, Ay nawang, adda magang bilyaraman pare, Julius. Adda pare. Hey, kabar-baro day da. Di mayan no, damot ang ti bilyara maray. Mabalin mo't lang ang negosyo day ta pare. Ay, uwi na pare. Pagliliwaan mo't lang no na duma. Saan na masapula dumayo dita. Dita kabangi para barangay. Tapno makapag-billiard lang. Punulayo na ako ng pare. Umay ka nga ro, dita ag-billiard ta pare. Ipastor ko ba tinuang ko pare? Dumagas ka to dito, no malpas ka pare. Wan pare, makitan to man. Dumagas ka lang ta pare. Urain ka ta ag-billiard tawin. Kalpasan ti pa nagtrabaho. Nay, abaya kasta tila nga maray. Kasla madanagan ka unay, mate. Surutak man nila kay kumare. Napanlaang nangiwayway itinwang aging gaita. Awan pa'y mata nagawid. Madanaganak, ang mga no at dadakas ang napasamak kenkwana di tadalan. Ket no nalabsak iti ayanda pare Julius itay, maray. Ay nawaw, anya ti aramidan ti asawak ijay mare. Madama nga agbilbilyar da, maray. Anya? Wen, ada nga minti ginatang ni Julius. Iso ti pagayayaman da. Isumot lagayam nga aging gaita kat di pa'y nagawid. Kunaklakit din no naisagmak mo't dita. Paginanaan na mo ki di amaray. Nagaglaunay mo nga nila kay mo. Sa bagay Tinasayaat. Saan na amaliwayan ti responsibilidad na, maray? Saan mo't adakas ti aginanakay? Pare Julius, rabihin mo't gaman. Naskin nga gawid akon. Lasarang da ito, yan pare. Inton maminsan tumanan pare. Sigurado nga uray ni bakit ko di balay. Sagpaminsan lang mo't pare. Sabi sa anak ano kapag pakatagan ko na pare. Ay nawa, di ka pa under pare. Nariyatag baling ka under di saya. Ay, sana kasta pare. Tsak lang kahit amadanagan ni bakit ko kanya. Isupay kit di pa ka-stressan na pare. Sige. Mawatang nga kiti. Nala, agawad ka nga ro din pare. Ang mga no, pagsasawan na ka ni bakit mo. Into mamisan tumanan pare. No saan na ka busy, boy. Umayak to, tagbilyar tamarin. Basta way ka lang dito balay pare, ha? Adak akanayon dito, Pasensyakan bakit? Narabyahanak mo tayo. Nagbilyar kami ni pare Julius. Wen, amok lakay. Ay, nawawa. Kasano ka na amuang bakit? Imbaga ni Marilinda kanya. Di ka gungay. Di mali taitalaang matmanan lakay. Ay na, pagyaman naklaw na bakit? Naimbagla ang apagina na amot lakay. Tinapatag, kat di mo aramidan na bisyo ti bilyard. Saan magkit di bakit? Liw-liwami lang iti kumpare. Nala, agpilis ka nga rudan tamangidasarak iti kananta. Ay nawaw, di ka pailangan nangan bakay? Saan pa'y? Inururay ka, tagid dan tamangan. Alas 10 mo't gaya man bakit? Naldawanak mo tayo. Okay lang day talakay. Ay, ibaon ka pa'y man agumatang iti asukar kan mantika. Naibus ka diti ginatang mo di sentro. Naibusan lakay. Nila, mga tagkangarot iti may gatang. Tasya akong timapan gumatang bakit? Agpayong katan nakapudpudot launay. Sa bali ti tiyempo na ita. Uwin bakit? Aramatat tinalawa pa yung ta. Wen ano usamuhan? Jak pa'y ngamin masangot ti agpalingke. Di bale, agpalingke akto numawaya anak. Tapno di ka mabannog amapan iti tersena. Kan tapno makatipid tamatlaang. Madaman samot ti bilyard diyo pare. Uwan pare, ay sa dito ti papanabaya. Dumagas ka ba at makipinos tata. Ha? Saan pare? Imbonak ni misis ko. Gumata ka ti mantiga kinasukar. Umay ka kit, di tayo ipos tam ti igata mo kuma. Anyat amum ngay. Ang mga no, agdubli uno, agtripli bagit iti kwarta. Nga ta pare. Saan tayo amaamuan no, di mo padasin pare. Numangabak ka di maya. Manayunan ti mantika kinasukar agatangin. Sigurado maragsakan pa ni bisis mo. Ado kayong sa mga gayahin, pare.
Ayun Ala, umay kakit di pare, ta makipusta ka. Yes! Nangabakak mo rin, pare. Unak to, metyan ka. Kita nagtriple ti kwarta pag mantika ki pang asukar, yo. Hun garod, pare. Pare, ekanak marikit di ti balato. Mangtida kiti sa ngagasod lang, pare. Ay nawa, uray man basta da, pare. Dahil baglang nga, adami ti ipusta ki. Awadam ti sa ngagasod. Tamaki pinustak pa, pare. Ang mga numangabak manin. Nayunam ti tayong ngamin. Tapno dakkel tumet ti pangabak mo no kwa. Ayun na pare. Times 2 ti itayak kita. Nanay, dakkel sa mo ti parikot bawan ako. Kasano? Kat di matan agawid day dyan, Nardo, nanang. Abangan, no ano ti trabaho na ije gardinyaw nakaw. Saan anapan ijigar din, nanang? Amangan kunak no di magasmanan iji bilyaran. Imbaon ko lang agumatang iti mantika kan asukar. Ngamni, awan matan nga agawid. Ay nawaw, ay nukasta. Adagayam nila kay mo iti ayan da Julius. Lima basak ijay itay, kaadaw ti agpupusta. At dalakit di jay makipinpinusta, nanang. Ay, narigat no masursuro ti asawam ti agsugalan nakaw. Amangan no aramidon na bisyo day ta bilyard. Day tangarod, nanang. Mapan ko pa'y mansukunan. Agbati kayo pa'y dito'y balay. Ituloy tayo ti agsarita inton madamdama. Ne, kanya tar aramidom nito bilyaran, bakit? Umay kasukunan lakay. Mabitlahan Tsak pa'y nabawi ti kwarta na habak kanya. Anya? Sayang. Diretso ti pangabak ko itay. Hindi ko nagbak to zero kiti. Agraman po unak na iraman pa yun, bakit? Ay unay kan lakay. Sayang ti kwarta nga ipaabak mo. Kahit kulaan nag-triple, bakit? Agawid takit din lakay. Siya kung timapan gumatang iti tersena. Saan, bakit? Sana mabaling nga agawid aging ga sa anak anang habak. Ikanak man pa'y kaditi pustak. Ay nawaw, kitaam Amangan numaliwayam ti mulat Ne, maripanyang. Anong ti sprayer? Siya kung ti mga sikaso kadagiti mula mi mare. Anya? Ala, nilakay mo ngay, mare. Ada ije bilyaran mare. Ay, nawaw. Anya iti aramida na iti, mare. Makipinpinusta mare. Awanan, nalipatan na nga at damulan na. Ala, ibagam nga agawi dun, mare. Narigat ti kasta. Ang mga no maipusta na amin ti kwartayo. Ay, day tangarog ti pagdandanagak mare. Manungal daw na ijay. Ngam di na matan malagip ti agawid. Pagbalinan na matan na bisyo na day ta bilyard. Ala, no siyak ti sika ay. Inakguyo dun Inaramid ko day tan mare. Ngam awan latamot. Agpatangkan mare. Saan ka nung agawid, aging gaadi na mabawi ti kwartami nga inpaabak na. Ay, so, sawanan Amangan numanayunan kit di pa'y ti maabak ken kwa na, mare. Nasayat mo tanagawid ka. Umayak lang agdigos, bakit? Ay nawaw. Tabilyard samat tantin into naram. Kasano nga'y ti garden kan dingwan at arakan talakay. At takamot, bakit? Sikapay lang ati makam mo. Ay unay kan Nardo. Sipod adda ti bilyaran ti kumparim. Isumatan ti papapanan ti oras mo. Nung mga bakak, di mairanog kang tumutlaan. Kasano no di ka mangabak? At danto ka, di bakit? Relax ka dilaan. Ay na, Nardo aya. Manunghal daw mo dito'y bilyardan, pare Nardo. Urayak ang mga bakak, pare. Awan di itayang, pare. Naibus mo tinti kwartam. Ipustak ti gardin mi, pare. Ha? Anya? Uwan, pare. Ay, pare. Narigat ti kasta. Ay, nawa. Nalakalaan, pare. Si kagid di mo. Ipustak ti dua talo na gardin mi, pare. Nung makabaka, isubliyo amin ti kwarta. Nung mangabak kayo, may kukwayot tinatang ana imulay ti dayja garden. Ay, amangan nung makaungit ni misis mo, pare. Saan nga gutay, chay? Kita mangkit saan ng umay dito bilyardan, pare. Ay sus, no maamuan na nga impustam ti dua talo na gardinyo. Sigurado makaungit day, jay.
Sakmat tinagmulat siya, pare. Sa may isa, tilaang na imulat, ti ipustak. Saan akaraman ti daga? Alahan man laingin. Siga ti makam mo, pare. Di na to iramraman, ha? Mari Panyang, saan ka di ba nagaw-awid nila kay mo? No agawid day jay, ag sublimat la adagos iji bilyardan mare. Ay nawaw, nalipatan ng samot tun ti garden na mare. Ay talagaan nalipatan nan. Iso asyak langan ti agunggunay mare. Makapauma, tauray anya ti bagbagak, awan mo dengdenggen na. Ide, masapang agtrabaho. Ag flashlight no daduma. Ita ay nawanan mare. Ultimo mangiwayway itinuang yu di nansapay mo maaramay. Ay, day tangarud mare. Bilyard mo ti papapanan ti oras na. Tamakita mare. Ang mga naabak mananday jay, iso nga awan pa'y anagawid. Asano nga data pa rin, Nardo? Naabak ka malin. Kukwa kung tinaimula ti garden mo. Dagiti lang naimula ti kuwa, mamare. Saan akaraman ti daga? Win ka di pare. Amok na mapalin makita yung madamdama pare. Ayun na pare, okay lang man. Amo ka din ni misis mo nga impostam ti dua atalo na garden yu. Ibagak tokin ko na pare. Di bali tatilang mo't na imulay ti dua atalon ti impostak pare. Ado, tinabating apitin mo lang. Talaga nga aramid kasi ka, Nardo. Ay nawaw. Anya ti pagpungpung tutam ay bakit? Asino tinangibaga nga ipustam ti garden ta, ha? Ay na, saan mo't nga amin bakit? Tinaimula lang iti dua atalon ti impostak. Uray pay, sayang ti maapit ijay. Sapay nangina ti presyo tinateng. Iti agmula tayo manan Aglablabas kan lakay. Kontrolam mat Kunak no liw-liwayo lang day ta bilyard. Apay pinagbalin mo matan abisyo. Awan isudan ti agnumar iti nagbamban no gam. Inapit menti nating mo pare Nardo. Nangina ti presyo ita. Un nga ro, iso tinangag ko iti radyo. Medyo dakil ti nasingir may pare. No kayat mo, umay ka manin intun sumaro no. O kilaang kanyak no ti mula yu ti ipostam pare. Ay, saan yun pare? Ay nawaw. Apay mo't pare, kunak man no kahit mo abaw yan dagiti naabakin ka. Saan yun pare? Sa balak kitan. San anasayat nga ramida ka bisyo dahi tabilat. No umayak man intun maminsan manan. Makiaya maklangan pare. Saan ako na makipinustakin ka? Sayang met pare. Okay lang pare. Tinapatig ka sana ako na mahabak. Adumot nga minang ti kwarta ngayon paabak ko iti dahi pusta-pusta. Gusto ni bakit ko? Aglablabay sa kon pare. Isorumbang akong trulo kong tibagik. Ay, nawaw! Kasmay sa apadre di pamilya, priority laang kumati ipang pangrunam. Liklikam ti anyaman a klase ti bisyo a mabalin amang dadaal iti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.